Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует первый музыкальный портал Далатюнс и я, Ерсайын Басахара. Сегодня разучиваем песню «Арыс жағасында». Музыка Шамши Қалдаяқова, слова Мухтар Шаханов. Я вам спою два куплета. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойына шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойына шарладым. Алдымнан бір бақыт, тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойланам, әндеттім жай ғана. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойына шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойына шарладым. Теперь я хочу вам показать аккорды медленно, построчно. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойына шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойына шарладым. А теперь я вам покажу аккорды и назову эти аккорды. Ля минор, ми мажор, ля минор, соль мажор, до мажор, до мажор, до мажор, ми мажор, фа мажор, ре минор, ми мажор, ля минор. Ля минор, фа мажор, соль мажор, до мажор, ля септам, ля мажор, ре минор, соль мажор, до мажор, ре минор, ми мажор, ля минор, ля септаккорд, ля мажор. Ре минор, соль мажор, до мажор, ре минор, ми мажор, ля минор. Есть здесь один аккорд, ля септаккорд. Этот аккорд можно заменить простым ля мажорным аккордом. Но если этот трудно, можно брать этот же аккорд, оставить. Ля мажор и ля септаккорд. Эта песня идет в темпе вальса. Раз, два, три, раз, два, три. Долю раз, первую долю мы играем на басу, а функцию баса выполняют струны 6-я струна, 5-я струна и 4-я струна. А доли 2-3 играют 3 остальные струны. Мы первым, вторым, третьим пальцем, цепляя вверх шипком, пицциката, можно сказать,
играем вверх. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь я вам спою один куплет, и вы обратите внимание на положение обеих рук. Өзіңмен арысты, бойында танысты, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жас еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым сыр бойына шарлады. Сен іздеп арманым сыр бойына шарлады. На этом урок закончен. С вами был первый национальный музыкальный портал Дала Тюнс и я, Ерсайын Басыхара. До новых встреч!